ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Қурбонзода Қурбон ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. интихобот 2025 омодагиҳо ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар мамлакат ва таъсиси 36 участкаи интихоботӣ дар хориҷи кишвар. ман низ ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба вакили арзанда овоз медиҳам. рушди соҳаи саноат дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босурати кишвар. дарбоз истеҳсоли маҳлулҳои антисептикӣ, ниқоб ва дигар лавозимоти тиббии ҷавобгӯи талабот. андоз бақои давлат. тадбирҳои самарабахш дар самти маъмурикунонии андоз ва мукаммалсозии инфраструктури зарурии соҳа. гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ, дастгирии ҳунармандон ва муаррифии ҳунарҳои мардумӣ. фестивалозмуни ҷумҳуриявии садрангӣ Чакан. امروز شهر سرافشان به خود قبای ایدانه باور کرده است. دور شهری فستیوال ازمونی جمهوریوی صدرنگی چکان برگزار گردید. омодагии техника ва мошинолоти кишоварзӣ ба кишти баҳорӣ дар ноҳияи Данғараву шаҳри Конибодом ва оғози кишти картошка дар Деваштиҷ. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз дар комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулин бо як гурӯҳ ҷавононе ки бори нахуст дар интихобот иштирок мекунанд вохӯрӣ доир намуданд. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. имрӯз дар шаҳри душанбе дар доираи баргузории чорабинии ҷумҳуриявӣ рӯзи интихобкунандаи ҷавон вохӯрии раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода бо гурӯҳи ҷавонони фаъол ки бори нахуст дар интихобот иштирок мекунанд баргузор гардид. рӯзи интихобкунандаи ҷавон тибқи нақшаи чорабиниҳои якҷояи комиссияи марказӣ ва иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон баргузор карда шуд. мақсад аз ташкилии чорабинии мазкур тақвияти маърифати ҳуқуқӣ ва сиёсии интихобкунандагони ҷавон, боло бурдани сатҳи фарҳанги интихоботӣ ва масъулияти шаҳрвандии онҳо, дарки масъалаи интихобот ҳамчун маъракаи муҳими сиёсӣ дар ҷомеаи демократӣ мебошад. ба интихобкунандагони ҷавон оид ба рафти омодагӣ ба интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва ҷамоат маълумот дода зикр гардид ки комиссияи интихоботӣ тамоми чораҳоро андешида истоданд ки шаҳрвандон ҳуқуқи интихоботии худро озодона татбиқ намоянд. бо мақсади таъмини шаффофият ва ошкоро будани ҷараёни интихобот тамоми чорабиниҳои дар ин доира баргузоршаванда тавассути воситаҳои ахбори омма таҷассум карда шуда истоданд. сипас интихобкунандагони ҷавон дар бораи тартиби иштирок дар интихобот, овоздиҳӣ, ҳуқуқи интихоботӣ ва ғайра саволҳо доданд. бояд зикр намуд чорабинии мазкур дар саросари ҷумҳурӣ баргузор гардида ба он даҳҳо ҳазор нафар ҷавон ҷалб карда шуданд. ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар чор ноҳияи шаҳри Душанбе ҷиҳати дар сатҳи баланд доир намудани интихоботи даъвати нави Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ омодаанд. гузориш дар ин хусус. истиқлоли давлатӣ ҳамчун заминаи муҳими ташаккули давлатдории мустақил барои Тоҷикистон марҳилаи таърихӣ навро боз намуд. дар ин замина интихоби роҳи демократии рушд тақозо менамуд ки дар ташаккули ҳокимияти сиёсии иродаи мардум ба инобат гирифта шавад. бо ин мақсад бунёди низоми нави сиёсӣ ва дар заминаи он таъсиси ниҳоди интихобот чун механизми татбиқи муносибатҳои демократӣ амалӣ гардид. бояд гуфт ки дар заминаи ҳавзаи участкаҳои таъсисшуда дар ҳудуди шаҳри Душанбе 70 комиссияи ҳавзавӣ ва 250 комиссияи участкавии интихобот оид ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ташкил карда шуд. бо мақсади дар сатҳи баланд доир намудани интихоботи даъвати нави вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии ҳокимияти халқ хабарномаҳо тақсим гардида рӯйхати дақиқи интихобкунандагон тартиб дода шудааст. инчунин омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ қарор доранд. ман соли якум аст ки дар интихобот иштирок мекунам ва масъулин тамоми нозукиҳои интихоботро ба мо фаҳмониданд, мо чӣ тавр ва чугуна ба вакилон овоз диҳем. ман низ ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба вакили арзанда
آواز می‌دهم. در این زمان فعالیت کمیسیای شهری انتخابات و حوزه اوچاسک‌های انتخاباتی در حدود شهر دوشنبه در اساس نقشه کاری و طلبات معیاری عملی شده. در 70 حوزه انتخاباتی حدود شهر دوشنبه از جانب حزب‌های سیاسی مملکت و شخصان خودپیشبر در مجموع 214 نامزد به وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه به قید گرفته شدند. به همه نامزدها و شخصان با اعتماد آنها بعد به قیدگیری شهادتنامه دسترس کرده شد. تمام اهالی که در اوچاسک‌های انتخاباتی که در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف یعنی قرار دارند از رفت انتخابات و جای انتخابات سنه این برگزاری انتخابات یعنی پورا برخوردار هستند و یعنی تمام آن انتخاب شوندگانی که وابسته به انتخابات وکیل مجلس شهر دوشنبه ناحیه سینا و نمایندگان بودند کارهای ترغیباتی و تشویقاتی خود را در حدود اوچاسک انتخاباتی به راه ماندند و وابسته به این کمیسی‌های حوزوی انتخابات و اوچاسکوی انتخابات شرایط‌های خوب را به راه ماندند و کمیسی‌های انتخاباتی از روی پرینسیپ برابری، شفافیت، پرینسیپ آزادی و دیگر پرینسیپ‌هایی که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در سمت انتخابات مقرر کردند فعالیت خود را به راه ماندند. در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای برگزار نمودن انتخابات شفاف و دموکراتی یک حوزه انتخاباتی یک مانداتی فردوسی 1 62 اوچاسکای جمهوریوی 58 اوچاسکای ناحیوی 16 حوزه شهری و 40 حوزه ناحیوی فعالیت دارند. حوزه و اوچاسکای انتخاباتی در شهر دوشنبه برای در سطح بلند دایر نمودن انتخابات پورا آماده می باشند. با مقصد آموزش جوانان در روز معرکه انتخاباتی یعنی که جوانانی که سینه‌شان به 18 رسیدن آوازدهی دارند آمدن برای جوانان دعوت شدن و با جوانان کارهای فهماندهی گذرانده شد که امروز جوانان باید درک کنند که در هر یک معرکه سیاسی انتخاباتی فعالانه شرکت ورزند و امروز جوانان ناحیه فردوسی نیز در معرکه انتخاباتی که روز 2 مارس سال جاری برگزار کرده می شود امروز با آنها کارهای فهماندهی برگزار کرده شد که تا که آنها احساس کنند که در هر یک معرکه سیاسی فعالانه شرکت ورزند. جوانان امروز باید درک کنند که با طور شفاف و آزاد برگزار کرده می شود. موافق مقررات قسم 1 ماده 6 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده آن را به واسطه و یا با واسطه وکیلان خود عملی می نماید. همزمان در قسم 2 همین ماده آمده است که افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق رایپرسی عمومی خلقی و انتخابات به شمار می رود. تا امروز از جانب مسئولان کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان جهت رعایت طلبات سندهای معیاری حقوقی مربوط به انتخابات وظیفه‌های اساسی اعضایان کمیسیا روند ثبت نامزدها و انتخاب کنندگان اینچنین تشکیل و گذراندن رایدهی تدبیرهای عملی راه اندازی شدند. در این مدت اعضایان کمیسیاهای حوزوی و اوچاسکوی ترتیب درستی کاربری و طلبات و معیارهای قانونگذاری را از خود نمودند. کمیسیاهای حوزوی و اوچاسکوی انتخابات طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات فعالیت میکنند. در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان واخوری نمایندگان حزب‌های سیاسی با انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی یک مانداتی فردوسی 1 دایر شد. در همایش مسئولان کمیسیای حوزوی انتخاباتی یک مانداتی فردوسی 1 باید به انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، حزب اگراری تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان اشتراک نمودند. در شورابینی نمایندگان حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان برنامه پیش از انتخابات خود را به انتخاب کنندگان معرفی کردند. اشتراکداران وابسته به مهمیت معرکه انتخابات و نقش آن در تحکیم دولتداری ملی، دستاورد و پیشروی‌های ساحه‌های گوناگون اقتصادی، وضع زود تغییر یابنده جهان معاصر، تقویت پایه‌های استقلال دولتی، وحدت ملی، حمایت منفعت‌های دولت و ملت، حفظ مرز و بوم وطن و دیگر مسائل مبرم اندیشه‌رانی کردند. از انتخاب کنندگان دعوت به عمل آورده شد که سنه 2 مارس سال روان در انتخابات نوبتی مجلس عالی و مجلس‌های محلی وکیلان خلق فعالانه اشتراک نموده با دادن رای به نامزدهای ارزنده در رشد و پیشرفت منبعد تاجیکستان سهم گذارند.
امروز در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور واخوری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس‌های محلی، وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه اسماعیلی سامانی با انتخاب کنندگان برگزار گردید. شخصان با اعتماد نامزدها هدف و ماهیت برنامه پیش از انتخاباتی نامزدها را به انتخاب کنندگان معرفی نمودند. در ادامه مهمیت معرکه انتخابات و نقش آن در رشد دولتداری ملی، دستاورد و پیشروی‌های اقتصادی و اجتماعی شرح داده شد. تاکید گردید که انتخابات معرکه مهم سیاسی به حساب رفته. اشتراک فعالانه هر یک ساکن کشور در این روز برای انتخاب آینده باثبات و درخشان خویش مهم ارزیابی می‌گردد. از این رو از تمام انتخاب کنندگان دعوت کرده شد که سنه 2 مارس سال روان در انتخابات اشتراک نموده به نامزدهای ارزنده آواز دهند. در ناحیه قبادیان واخوری نامزدها با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. چون این ملاقات با انتخاب کنندگان در مرکز و جماعت‌های دهات برگزار کرده شد. ضمن برآمد شخصان با اعتماد نامزدها وابسته به شرح حال نامزدها و برنامه پیش از انتخاباتی آنها به انتخاب کنندگان معلومات دادند. تاکید گردید که برگزاری انتخابات مرحله نوی سازنده را در جهت تحکیم استقلال دولتی، رشد گوناگون اندیشه و بسیار حزبی، صاحب اختیاری خلق، اعتراف حقوق و آزادی‌های انسان و غیره فراهم خواهد آورد. از انتخاب کنندگان دعوت به عمل آورده شد که روز 2 مارس در این معرکه مهم سیاسی انتخابات اشتراک نموده به نامزدهای ارزنده آواز دهند. در ناحیه خراسان ملاقات نامزدها با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه حدودی یک ماندته انتخاباتی جمعی 28 با انتخاب کنندگان برگزار گردید. نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه‌های یک ماندته انتخاباتی ناحیه برنامه پیش از انتخاباتیشان را به انتخاب کنندگان معرفی نمودند. تاکید گردید که هدف‌های برنامه‌ای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، ولایت قانون، تحکیم بخشیدن صاحب اختیاری و دولتداری ملی، حفظ منفعت‌های ملی، رشد اقتصادیات و تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت، رشد ساحه‌های معارف، فرهنگ، دستگیری بانوان و جوانان، تقویت دادن خودشناسی ملی و میهن‌پرستی شهروندان تشکیل می‌دهند. در جماعت دهات میرعلی آباد ناحیه واسع واخوری نامزدها از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی با انتخاب کنندگان برگزار گردید. ضمن واخوری قید گردید که انتخابات معرکه مهم سیاسی بوده، اشتراک انتخاب کنندگان مهم و مسئولیت شهروندی به حساب می رود. در ادامه شخصان با اعتماد نامزدها شرح حال نامزدها را معرفی نموده، اشتراک در انتخابات را سهمگذاری در رشد جامعه شهروندی ارزیابی کردند. ابراز شد که برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که در انجمن 15 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قبول گردید، همچون حجت راهنما سمت‌های مهمترین رشد تاجیکستان را برای سال‌های 2025-2030 پیش بینی نموده. تطبیق برنامه مذکور بر رشد روزافزون اقتصادی کشور و پیشرفت و آبادی آینده تاجیکستان مساعدت می‌نماید. در شهر کنیابادان واخوری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه یک ماندته انتخاباتی کنیابادان 19 در یک چند اوچسکه‌های انتخاباتی دایر گردید. در ملاقات همچنین نامزدها با وکیلی مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت و مجلس وکیلان خلق شهر کنیابادان که از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشبری شدند اشتراک نمودند. ضمن این واخوری‌ها قید گردید که اساس انتخابات و اهمیت و ماهیت آن را کنستیتوسیای تاجیکستان مقرر نموده است. در ماده 6 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است که در تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده، آن را به واسطه و یا با واسطه وکیلان خود عملی می‌گرداند. افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق رای‌پرسی عمومی خلقی و انتخابات است. با مقصد در سطح ضروری دایر نمودن انتخابات نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در شهر خوجند آمادگی‌ها در سطح ضروری به راه مانده شده است. محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی گزارش آماده کردند.
омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар шаҳри Хуҷанд. фазои комили омодагӣ ба интихобот то ин муддат баргузории мулоқоту вохӯрии номзадҳои пешбаришуда бо интихобкунандагон, насби лавҳаҳои калони тарғиботии даъват баҳри иштирок дар маъракаи муҳими сиёсӣ, изҳори иродаи худ ва нишон додани мавқеи шаҳрвандӣ, ин ҳама омодагиҳо баҳри дар сатҳи баланд, шаффоф бо иштироки баробар ва иҷрои талаботи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифтани интихоботи навбатӣ амалӣ шудааст. дар шаҳри Хуҷанд дар раванди омодагӣ барои дар сатҳи баланд баргузор намудани интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ 67 участки интихоботӣ ташкил карда шудааст. ҳамаи шароитҳое ки мутобиқ ба талабот ҳаст, ҳамаи он иҷро гардидааст. кабинаҳои овоздиҳии хонаи модар кӯдак, бунгоҳи тиббӣ ба ҳамаи талаботҳо ҷавобгӯ мебошад. утоқҳои корӣ ҳам участкаи шаҳрӣ, ҳам вилоятӣ ва ҳам ҷумҳуриявӣ ва ҳам утоқи кории ҳавзаи шаҳрӣ ҳамаш ташкил карда шудааст. تعداد عمومی انتخاب کنندگان در участке ما 2220 نفر میباشند. برای خط گرفته شدند به پورگی دعوتنامه آنها الکی تقسیم کرده شده است. در участкҳои интихоботӣ рақами 14, рақами 10 шаҳри Хуҷанд ва дигар ҳамаи участкҳои интихоботӣ дар маҳалҳо кабинаҳои алоҳидаи овоздиҳӣ ба интихобкунандагон, қуттиҳои махсус, хонаи модару кӯдак, ҳуҷраи тиббӣ ва ба шахсони маъюбият дошта гузаргоҳи махсус барои воридшавӣ ташкил ёфтаанд. масъулини комиссияи ҳавзаи якмандатии интихоботии Хуҷанд 13 таъкид доштанд ки тамоми фаъолияти комиссияи ҳавзавӣ ва участкавии интихобот барои баргузории интихобот ба таври шаффоф, номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, иштирок ва овоздиҳӣ имконияти баробар фароҳам аст ва барои баргузории интихобот пурра омода мебошанд. در حدود شهر خوجند 67 участкҳои интихоботӣ ташкил карда шудааст ва тибқи талаботи қонун барои гузарондани интихобот омода ҳастем ва ба ҳамаи интихобкунандагон хабарномаҳо дастрас карда шуд. 2 марти соли 2025 интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ баргузор мегардад. баргузории корҳои тарғиботӣ, вохӯрии номзадҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ бо интихобкунандагон, муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботӣ, огоҳ будани аҳолӣ аз рӯзи баргузории интихобот, фароҳам будани шароит дар участкҳои интихоботии шаҳри Хуҷанд ва фазои мусоиди сиёсӣ далолат аз он мекунад интихобот дар сатҳи баланд мувофиқ ба меъёрҳои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. дар назди намояндагиҳои Тоҷикистон дар 28 давлати хориҷӣ 36 участкаи интихоботӣ барои баргузории интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. ҷиҳати мусоидат ба татбиқи ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандони мамлакат аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 28 давлати ҷаҳон 36 участкаи интихоботӣ ташкил шудааст. аз ҷумла 5 участкаи интихоботӣ дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфаи Федератсияи Русия таъсис ёфтааст. шаҳрвандоне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд метавонанд ба участкаҳои интихоботӣ рафта бо пешниҳоди шиноснома дар интихобот иштирок намоянд. дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия омодагии баргузор намудани чорабинии маъракаи сиёсии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 2 марти соли 2025 гузаронида мешавад дар бинои сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва омодагӣ барои гузаронидан аллакай идома дорад ва шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусоидат бо роҳбарони ҷамъиятҳои ташкилотҳои ҷамъиятии қаламрави Федератсияи Россия ва ҳамчунин ҳавзаи федералии марказӣ дар робитаи ЗИЧ оид ба мусоидат намудан дар таъмини шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар маъракаи сиёсӣ корҳои назаррас ба анҷом расонидааст ва имрӯз чуноне ки мо мебинем дар толори бинои сафорат аллакай тартиби баргузории овоздиҳӣ рӯйхати гурӯҳҳои ҳизбҳои сиёсие ки ба қайд гирифта шуданд ва иштирок мекунанд дар чорабинии маъракаи сиёсӣ ба шаҳрвандони интихобкунанда пешниҳод мегардад ки онҳо аз наздик ба ҳар як ҳизби сиёсӣ ва ба ҳар як номзад шинос мегарданд
و برای آواز دادن خود فعالانه اشتراک میکنند. همه انتخاب کننده هایی که در خارج مملکت آواز میدهند در انتخابات نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در حوزه یگانه عمومی جمهوریوی اشتراک می نمایند. اوچسکه های انتخاباتی که در خارج مملکت تأسیس داده شدند با کمیسیه حوزوی انتخابات عاید به انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی حدودی یک مندته شاه منصور 3 وابسته کرده شدند. اوچسکه های انتخاباتی در خارج مملکت تأسیس یافته با مواد ضروری اطلاعاتی و دستوری و متدی تامین شدند. برای در سطح بلند برگزار نمودن انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه از جانب گروه‌های ترغیباتی کارهای تشویقاتی و اطلاع رسانی در بین شهروندان جمهوری تاجیکستان انجام داده شده است. در این برابر اطلاع ضروری در سامانه‌های اجتماعی نیز نشر گردیده است. در مجموع کارهای تدارکاتی و آمادگی برای برگزاری انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سفارت و دیگر نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان در منطقه‌های روسیه در سطح بلند قرار دارند. ظفر قیومزاده، خورشید سید احمد، فدراسیای روسیه برای برنامه اطلاعاتی اخبار. موضوع دیگر برای بهتر نمودن مأموری کنونی انداز و با استفاده از تکنولوژی معاصر اطلاعاتی در سطح زمانوی تشکیل نمودن خدمت رسانی به اندازسپارندگان، ساده نمودن اجرای عهدهداری‌های اندازه از جانب اندازسپارندگان و در این زمینه افزون نمودن واردات مبلغ اندازها و دیگر پرداخت‌ها به بودجه دولتی تدبیرهای سودمند عملی کرده می شود. شرح بیشتر در تهیه منصور جلال. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت رقمی کنانی اقتصادیات، کمیته انداز بهر مساعدت بر رشد صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. تا امروز به اندازسپارندگان و شهروندان بیش از 40 نمود خدمت‌رسانی الکترونی پیشنهاد نموده است. با مقصد صرفه نمودن وقت و کم کردن خراجات شهروندان و اندازسپارندگان، بهترسازی مناسبت‌های اندازی، رقمی کنانی اجرای عهدهداری‌های انداز و کم کردن تأثیر عامل‌های انسانی، عین زمان شهروندان و اندازسپارندگان توسط مدل‌های برنامه کامپیوتری سیستم متحده اطلاعاتی اداره‌کنی انداز از خدمت‌رسانی‌های الکترونی از جمله حجره شخصی اندازسپارنده، پیشنهاد حجت‌ها برای به قیدگیری دولتی در شکل الکترونی تهیه و پیشنهاد نمودن اعلامیه‌های انداز، پرداخت اندازها با طور غیر نقدی، گشودن صورتحساب‌های بانکی در شکل آنلاین، قطع فعالیت صاحبکاران انفرادی، دسترس نمودن رقم مشخصی اندازسپارنده، مکاتبات الکترونی با شهروندان اندازسپارندگان، اداره‌های دولتی و دیگر خدمت‌رسانی‌های کمیته انداز استفاده نموده ایستاده‌اند. روند تقویت اقتدار اقتصادی و استحصالی کشور و عامل تاثیررسانی آن بهتر نمودن مأموری کنانی انداز، باز هم ساده و دسترس نمودن خدمت رسانی به شهروندان و اندازسپارندگان می باشد. یکی از سمت‌های اساسی اصلاحات سیستم مأموری کنانی انداز، راه اندازی سیستم انداز در اساس تکنولوژی‌های رقمی می باشد. در نتیجه گزارش از شکل کاغذی به نظام حجتگذاری الکترونی، دوره به دوره بیشتر نمودن برنامه‌های کامپیوتری، خدمت‌رسانی‌های الکترونی و بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های الکترونی به اندازسپارندگان و شهروندان، وسیع شدن امکانیت‌های تکنیکی و پررفتر گردیدن مخزن معلومات در کمیته انداز. در سال 2018 سیستم متحده اطلاعاتی اداره‌کنی اندازها تهیه و راه‌اندازی گردید که در آن 50 عدد مدل‌های برنامه کامپیوتری متحد و همگیری کرده شد. تدبیرهای اندیشیده شده در سمت وسیع نمودن استفاده تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و در این زمینه تقویت روند رقمی کنانی ساحه برای بهتر نمودن مأموری کنانی انداز و همکاری سودمند با مقامات اجرایی مرکزی و محلی حاکمیت دولتی امکان داد که اجرای نشان دهنده قسم درآمد بودجه دولتی در سال 2024 بر زیاد تامین گردد. با مقصد استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر کلوب بنیاد 494 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است که 42 تای آن کارخانه‌های صنعتی میباشد. طبق معلومات حالا در شهر کلوب 80 کارخانه صنعتی موجود است که فعالیت ثمره بخش دارند. عین زمان در کارخانه‌های صنعتی شهر نزدیک 1700 نفر با کار و معاش خوب
таъмин гардиданд. ҳоло ҳамкорамон Олим Носирзода мустақиман бо мо дар хати тамос аст ва дар робита ба рушди соҳаи саноат дар шаҳри Кӯлоб бо масъули соҳа суҳбат меорояд. марҳамат Олим. салом доред ҳамкорон ва тамошобинони иззатманд. таъмини зиндагии шоистаи мардум аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар робита ба ин мунтазам нақшаву барномаҳои ҳадафмандона амалӣ карда мешавад. рушд бахшидани соҳаи саноат яке аз муҳимтарин омили расидан ба ин ҳадафҳо дониста мешавад. айнизамон вобаста ба рушди соҳаи саноат дар шаҳри Кӯлоб ҳоло суҳбате дорем бо мудири бахши саноат, энергетика, нақлиёту коммуникатсияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб Раҳим Хоҷазода Раҷабалӣ. мегуфтед ки айни замон дар шаҳри Кӯлоб теъдоди корхонаҳои саноатӣ ба чанд мерасад ва имрӯз чанд нафар дар корхонаҳои истеҳсолӣ ба фаъолият ҷалб шудаанд? ташаккури зиёд бояд зикр кард ки ҳадафи асосии таъмин намудани мардум ва ҷойҳои нави корӣ ин яке аз ҳадафҳои асосии ҳам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб мебошад ва имрӯз дар шаҳри Кӯлоб зиёда аз 80 корхонаҳои саноатӣ кору фаъолият намуда истодаанд ки дар онҳо 1700 нафар бо ҷои корӣ таъмин мебошад. саноатчиёни шаҳри Кӯлоб дар моҳи январ декабри соли 2024 зиёда аз 439 миллион маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсол намуданд ки ин таносуб ба 123.7% мебошад ки нисбат ба соли гузашта 77 миллион зиёд мебошад. чӣ гуна ки маълум аст имрӯзҳо ба хотири истиқбол аз ҷашни милливу муқаддас 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои бунёдкориву созандагиҳо ҷараён дорад. мегуфтед ки аз шумори иншоотҳои бунёдшавандаи ҷашнӣ дар шаҳри Кӯлоб чӣ қадарро корхонаҳои саноатӣ ташкил медиҳад ва то имрӯз ин нақша то чӣ андоза иҷро гардидааст? барои ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 42 корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шудааст ки айни замон 26 тои он аллакай фаъолият карда истодаанд ва то ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон пурра корхонаҳое ки ба нақша гирифта шудааст фаъолияти кори худро оғоз менамоянд. чӣ гуна ки маълум аст имрӯзҳо дар шаҳри Кӯлоб корҳои бунёдкорӣ бо вусъат ҷараён дорад ва мегуфтед ки аз шумори корхонаҳои саноатие ки айни замон дар шаҳри Кӯлоб фаъолият доранд кадом намуди масъолаи сохтмониро имрӯз дар шаҳри Кӯлоб корхонаҳои саноатӣ истеҳсол мекунанд? имрӯз дар шаҳри Кӯлоб 80 корхонаҳои саноатӣ фаъолият мекунанд. аз ин қариб зиёда аз 30 корхонаи он ба тавлиди маҳсулотҳои сохтмонӣ машғул мебошанд. аз он ҷумла 12 корхонаи истеҳсоли сангу шағал, 6 корхонаи истеҳсоли хушбарорӣ, инчунин корхонаҳои рангбарорӣ ва дигар корхонаҳое ки имрӯз дар шаҳри Кӯлоб ба истеҳсоли маҳсулотҳои сохтмонӣ машғул мебошанд. хеле ки мо дида истодаем имрӯз дар шаҳри Кӯлоб сохтмони хонаҳои балоношино рафта истодааст ва он маҳсулотое ки имрӯз корхонаҳои саноатӣ шаҳри Кӯлоб истеҳсол мекунанд ба ҳамин сохтмонҳо равона карда мешаванд. инчунин ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ интиқол дода мешаванд. имрӯз дар шаҳри Кӯлоб ҷиҳати бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва инчунин фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ самгузориҳои соҳибкорони ватанӣ чӣ гуна ба назар мерасанд? бояд қайд намуд ки аз 42 корхонаи саноатие ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешавад, беш 80% он бо ҷалби соҳибкорони худи шаҳри Кӯлоб сохта ба истифода дода мешавад ки ин албатта пеш аз ҳама далолат аз он медиҳад ки имрӯз соҳибкорони ватанӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ ва таъмин намудани мардум бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва инчунин замина гузоштан барои пешбурди саноати шаҳри Кӯлоб ҳиссаи худро гузошта истодаанд. ба андешаи шумо имрӯз фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва ҷалби сокинони маҳаллӣ ба кору фаъолият дар корхонаҳои истеҳсолӣ чӣ гуна ба сатҳи некуаҳволии мардум мусоидат кардааст ва ҷиҳати коҳиш додани сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳам камбизоатӣ? албатта бояд қайд намуд ки зиёд шудани корхонаҳои саноатӣ ин пеш аз ҳама барои таъмин намудани ҷойҳои корӣ замина мегузорад. албатта ин коҳиш ёфтан барои муҳоҷирати меҳнатӣ мешавад ва имрӯз мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб нақша гирифтааст ки барои беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва таъмин намудани мардум бо ҷойҳои нави корӣ кӯшиш намояд ва дар ин замина имрӯз дар минтақаи
озоди иқтисодии шаҳри Кӯлоб аллакай 9 субъект ба қайд гирифта шудааст ва аз ин як корхона фаъолияти кори худро оғоз намудааст ва ин албатта замина мегузорад барои ҷойҳои нави корӣ дар оянда. Инчунин дар минтақаи саноати шаҳри Кӯлоб бошад, бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб тасмим гирифтааст ки дар минтақаи саноати шаҳри Кӯлоб якчанд корхонаҳои саноатиро ба истифода диҳад ва аз он ҷумла корхонаи истеҳсоли доруворӣ мебошад ки дар оянда барои таъмин намудани мардуми шаҳри Кӯлоб бо доруҳои хушсифат замина хоҳад гузошт. албатта эҳтимол дорем ки дар заминаи амалӣ гардидани ин ҳама нақшаву барномаҳои ҳадафмандона дар оянда ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардидани фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва зиёд гардидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолӣ боз ҳам заминаҳои мусоид фароҳам мегардад. тамошобинони азизу арҷуманд ёдовар мегардем ки айни замон вобаста ба рушди соҳаи саноат дар шаҳри Кӯлоб суҳбате доштем бо мудири бахши саноат, энергетика, нақлиёту коммуникатсияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб Раҳим Хоҷазода Раҷабалӣ. рушди иқтисоди сабз таҳти ҳамин унвон дар донишкадаи байналмилалии Леваканти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Левакант ҳамоиши илмӣ доир гардид. дар ҳамоиш олимону омӯзгорони институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иштирок намуда вобаста ба мавзӯъҳои гуногуни ташаккули иқтисоди сабз дар Тоҷикистон маърузаҳо карданд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид аз ҷараёни ҳамоиш. қабл аз оғози чорабинӣ меҳмонон аз осорхонаи пешвои миллат ки дар литсеи касбии техникии кимиёи саноати шаҳри Левакант таъсис дода шудааст дидан намуданд. дар ин осорхона толори пазироӣ, гӯшаҳои сиёсати давлативу хориҷӣ, аксҳо аз раванди давлатдорӣ дар тӯли соҳибистиқлолии кишвар, сафарҳои президенти мамлакат ва бастани созишномаҳо бо дигар кишварҳои олам ва дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба намоиш гузошта шуданд ки аз ҳаёту фаъолияти пурсамари ин абармарди сиёсат бозгӯ мебошад. ҳамчунин намояндагони институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон аз раванди таълими донишҷӯёни донишкада шинос шуда аз кафедраҳои ихтисосии он дидан ба амал оварданд. дар донишкадаи байналмилалии Левакант баҳри омодасозии кадрҳо дар бахши сайёҳӣ синфхонаҳои махсуси таълимӣ фаъолият менамояд ки дар он барои донишҷӯён дар баробари гирифтани дониши назариявӣ ҳамзамон машғулиятҳои амалиро низ ба таври васеъ ба роҳ мемонанд. бо мақсади рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ва тақвият бахшидан ба рушди иқтисодиёти миллӣ, қабули консепсияи иқтисодиёти сабз аҳамияти басо муҳим дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тақвият бахшидани ин раванд тадбирҳои зарурӣ андешида бо ба роҳ мондани семинару вохӯриҳо корҳои фаҳмондадиҳиро бештар роҳандозӣ намуда истоданд. дар ин замина бо ибтикори институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар донишкадаи байналмилалии Левакант ҳамоиши илмӣ дар мавзӯи масоили мубрами ташаккул ва рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд. тавре зикр гардид, иқтисодиёти сабз яке аз самтҳои муосири илми иқтисод буда дар рушди иқтисодиёти миллӣ саҳми муҳим мегузорад. илова ба ин дар соли 2025 доир ба масъалаҳои пешгирӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, ташаккули иқтисоди сабз, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва истифодаи васеъи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. бояд қайд намуд ки ҳукумати мамлакат бо мақсади расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва дар ин замина таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ бо истифода аз ҳамаи имконияту сарчашмаҳои мавҷуда, хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз мунтазам чораҷӯӣ карда истодааст. қайд гардид ки дар самтҳои рушди иқтисоди сабз пеш аз ҳама ҳифзи муҳити зист, технологияҳои навин ва ҷалби сармоя мавқеи муҳимро ташкил медиҳад. иқтисоди сабз ба коҳиши таъсири манфӣ ба муҳити зист ва истифодаи самараноки захираҳои табиӣ равона шуда, ҳадафи он таъмини рушди иқтисодӣ бо риояи принсипҳои экологӣ мебошад. ин раванд метавонад шароити зиндагии мардумро беҳтар намуда барои ҳифзи муҳити зист ва таъмини захираҳои табиӣ
табиӣ барои наслҳои оянда замина фароҳам орад. дар маҷмӯъ ин равандҳо метавонанд ба беҳтаршавии муҳити зист, таҳкими амнияти иқтисодӣ, баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва таъмин намудани зиндагии шоистаи мардум дар маҳалҳо низ саҳми назаррас гузоранд. ҳамзамон бо мақсади огаҳӣ пайдо намудан аз дониши донишҷӯёни донишкада дар ин самт саволу ҷавоб сурат гирифта нафарони фаъол бо туҳфаву ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. пас аз анҷоми ҳамоиш ҷиҳати сабзу хуррамгардонии саҳни донишкадаи байналмилалии Леваканд як миқдор ниҳолони ҳамешасабз ва гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шуд ки ин тадбир дар баланд бардоштани завқи зебоипарастии донишҷӯён ва ба макони қабули меҳмонони дохиливу хориҷӣ табдил додани ин боргоҳи илм мебошад. Самандар Шоев, Искандари Саид, шаҳри Леваканд, Ахбор. дар ноҳияи Дарвоз дар баробари дигар бахшу самтҳо соҳаи саноат низ рушд намуда, дар ин замина истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ афзун шудааст. дар коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти антисептикии парки саноатию инноватсионии ноҳияи мазкур дар баробари маҳлулҳои антисептикӣ ҳамчунин дигар лавозимоти тиббӣ ба монанди ниқоб, айнак ва либосҳои муҳофизатӣ низ истеҳсол карда мешавад. гузориш дар ин хусус. бо супориши пешвои миллат барои табобату пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Дарвоз ин коргоҳ ба истифода дода шуд. ҳоло дар ин ҷо барои муассисаҳои табобатӣ маҳлулҳои антисептикӣ, niqobu айнак ва либосҳои муҳофизатӣ тавлид мекунанд. дастгоҳу таҷҳизоти коргоҳи мазкур аз ҷумҳурии Туркия интиқол дода шуданд ва ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошанд. дар ин коргоҳ ду намуди маҳлули антисептикӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол мегардад ва дар ҳарду хати истеҳсолӣ сокинони маҳаллӣ кор мекунанд. ин коргарон баъди омӯзишу аз худ кардани технологияи муосир ба кор шурӯъ карданд ва аз натиҷаи корашон қаноатманд мебошанд. иқтидори истеҳсолии коргоҳи мазкур дар як шабонарӯз то 10 тонна истеҳсол кардани маҳлули антисептикиро дорад ва бештарин маҳсулотро дар асоси шартнома бо муассисаҳои табобатӣ истеҳсол мекунад. саноаткунони бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ қабул гардида дар татбиқи ин ҳадафи муҳими стратегӣ соҳибкорони ватанӣ саҳми арзанда мегузоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба маҷлиси олии мамлакат доир ба рушди соҳаи саноат дастур дод ки ба мақсади ҳавасманд кардани фаъолияти навоварӣ дар истеҳсолот васеъ истифода кардани технологияи инноватсионӣ ва дастгирии иқдомҳои созандаи соҳибкорон хусусан доир ба коркарди ашёи хом дар дохили мамлакат тадбирҳои фаврӣ роҳандозӣ карда шаванд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Дарвоз, Ахбор. соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат тадриҷан рушд ёфта, дастовардҳо дар ин самт назаррас арзёбӣ мегардад. бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳаи мазкур дар Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо ва осоишгоҳҳои ҷумҳурӣ ҳамоиш баргузор гардид. шарҳи бештар дар таҳияи Саидшои Муродалӣ. бо мақсади татбиқи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби намояндагони Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди сайёҳии дохилӣ, беҳтар гардонии хизматрасонӣ ба сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ва таҳлили вазъи соҳа ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабини намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ, Вазорати фарҳанг, Кумитаи телевизион ва радио, хадамоти гумрук, хадамоти алоқа, агентии авиатсияи гражданӣ, намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо ва осоишгоҳҳои ҷумҳурӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. иштирокдорон таъкид намуданд ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чун барномаи мукаммалу роҳнамо ҳамасола ба Маҷлиси Олӣ ироа гардида, он фарогирандаи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. гуфта шуд ки тақвияти ҳамкориҳо бо ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо ва осоишгоҳҳои ҷумҳурӣ ки асосан ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизмат мерасонанд бисёр муҳим буда, хизматрасонии сатҳи баланд барои рушди соҳа ва зиёд намудани гардишгарон дар мамлакат замина мегузорад. иброз гардид ки барои хизматрасонии сатҳи баланд ва бо инобат дар минтақаҳои гуногуни кишвар ҷойгир будани мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ
барои ҷалби сайёҳон замина мегузорад. ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ нақши муҳим дошта барои зиёд намудани хатсайрҳо ва ворид намудани таомҳои миллӣ ба рӯйхати хӯрокҳои пешниҳодшуда дар тарабхонаву ошхонаҳо ва ороиши инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ бо нақшу нигори миллӣ аз ҷониби субъектҳои хизматрасонӣ барои ҷалб ва муаррифии тариху фарҳанги миллати кӯҳанбунёди тоҷик нақши калон дорад. дар рафти чорабинӣ таъкид гардид ки тоҷикистон кишвари биҳиштосо, зебоманзару афсонавӣ буда дорои табиати нотакрор ва ёдгориҳои зиёди нодири тарихию меъморӣ мебошад ва бо меҳмоннавозии мардумаш таваҷҷӯҳи сайёҳон ва тамоми оламиёнро ба худ ҷалб сохтааст. Саидшоҳи Муродалӣ, Фарҳоди Восеъ, Фаридун Абдураҳмонов, шаҳри Душанбе, Ахбор. бо фаро расидани фасли баҳор ва оғози мавсими нави кишт, кишоварзони вилояти Хатлон омодагӣ гирифта мувофиқи тавсияи олимону мутахассисони соҳа тадбирҳои заруриро анҷом медиҳанд. ба хусус қисми зиёди заминҳои корам ки дар он кишти пахта гузаронида мешавад, кишоварзон ба шудгор ва интихоби тухмӣ оғоз намуда техникаву мошиналоти зарурӣ ба мавсими кишт омода карданд. ҳоло суҳбати хабарнигори мо Исмоил соҳибназарён бо сардори сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон Ҳасанзода Баҳодур вобаста ба омодагии кишоварзони вилоят ба мавсими навбатии кишт манзур мешавад. марҳамат Исмоил. Ташаккур. Воқеан ҳам вилояти Хатлон аз калонтарин минтақаҳои аграрии мамлакат ба ҳисоб рафта, ҳамасола кишоварзонаш қисмати беши маҷмӯи умумии маҳсулоти кишоварзиро истеҳсол намуда, бозорҳои мамлакатро бо маҳсулоти тару тозаи ғизоӣ ва корхонаҳои саноатиро бо ашёи хом таъмин менамоянд. имрӯзҳо ки фасли баҳор наздик мегардад, кишоварзону хоҷагидорон барои оғози мавсими нави кишту кор омодагӣ мегиранд. ин лаҳза бобати омодагии кишоварзон бо сардори сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон Ҳасанзода Баҳодур ҳамсуҳбат мегардем. сараввал мегуфтед ки дар вилояти Хатлон майдони умумии заминҳои киштшаванда чӣ миқдор аст ва таркиби асосии зироати парваришшавандаро кадом номгӯи зироат ташкил медиҳад? дар вилоят тибқи нақшаи дурнамои 2025 зиёда аз 310 000 гектар заминҳои кишоварзӣ мавҷуд аст ки айни ҳол дар зиёда аз 292 000 он шудгор рафта истодааст. асосан кишти зироатҳои кишоварзиро ташкил медиҳад зиёда аз 115 000 гектар ғалладонагиҳо, 16 000 сабзавотҳо, 4630 гектар картошка, боқимондаро зироати хӯроки чорва ва дигар намуди сабзавотҳо пешбинӣ карда шудааст. خب امروزها که فصل بهار نزدیک می شود و آغاز موسم نوی کشت و کار شروع می گردد، کشاورزان و خواجگیداران ولایت ختلان چگونه آمادگی دارند، چگونه کارها را تا امروز به انجام رسانیدند؟ عین حال در ولایت شودگار زمین‌های پخته رفته ایستاده است. تیاری با تکنیکا که در سال 13 تا 24 فوریه در 18 نویای شهر و نویای پخته‌کاری ولایت گذرانده شد. تصمیم گرفتیم زمین‌ها را تخت و هموار کرده با کشتکاری بهاری خصوصا کشت پخته تیاری دیده ایستاده ایم. امسال در طبق نقشه دورنما در ولایت 124500 گکتار باید کشتی پخته گذرانده شود که طبق تصدیق حکومت ولایت ختلان باید در 41000 گکتار کشتی زیر پلیونکا گذرانده شود. کارهای آمادگی را سر وقت به اتمام رسانیم. طبق معلومات اموری با سال 1 فوریه 2025 زیاده از 9400 تن تخمی‌های خوش‌صفت در خواجگی‌های تخمی پرور و زوادهای کارکرد پخته ذخیره کرده شده است. این هم باشد با خواجگی‌ها دسترس کرده علاقه خریداری کرده شده است. در همین شب و روز کشاورزان زمین استفاده برندگان ولایت ختلان در صحرا کدام نامگوی زراعت را پرورش میکنند و با کدام نامگوی محصولات مثلا بازار را فراوان کرده ایستادند؟ عین حال از حساب کشت تکراری در زمین‌ها از حساب سبزی جمع‌آوری کرده شده ایستاده است. از حساب گرمخانه باشد کرم، گل کرم، لبلبوی سرخ و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی پیش بینی کرده شده ایستاده است. خب طی سالهای اخیر با مقصد باز هم رشد بخشیدن ساحه کشاورزی همبستگی علم را با استحصالات متخصصان سری وقتی می حسابند. همکاری کشاورزان و زمین استفاده برندگان ولایت ختلان با عالمان و متخصصان در کدام سطح است؟ امسال طبق تصدیق نموده وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان یک گروه عالمان از
академияи илмҳои кишоварзӣ аз донишгоҳи аграрии ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақша дастур супоришҳои асосгузори сули ваҳдати миллии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тӯли 2 ҳафта дар вилояти хатлон бо кишоварзони вилоят гуфтушунид гузаронданд нисбати кишти картошкаи барвақти нисбати гармхонаҳо тамоми зироатҳои кишоварзӣ хусусан аз он ҷумла кишти пахтаро гуфтушунид карданд. дар чандин ноҳияҳо мо семинарҳо оиди обшӯйкунии заминҳо обҳои захиравӣ коркарди байни қатори боғҳо гузарондем. асосан барои пешбурди соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳое ки масалан метавонад таъсиргузор бошад ин дастрасии кишоварзон ба техника мебошад. дар ҳамин самт дар вилоят чӣ дастовардҳо аст? айни ҳол дар вилоят 965 адад тухми пошакҳо мавҷуд аст ки агар мо зери пилонка гирем 41 000 гектар ин зиёда аз ғайр аз ширкатҳои чинӣ бод 37 адад тухми пошакҳои усули нав ворид карда шудааст. аллакай ба деҳқонон ҳам ба ҳисоби харидорӣ намуда ҳам ба ҳисоби тоҷикаразӣ тақсим шудааст. тавре маълум гардид кишоварзони вилояти хатлон дар соли 2025 мақсад доранд ки дар майдони зиёда аз 310 000 гектар кишту парвариши зироати гуногунро ба роҳ монда тавассути пеш гирифтани роҳу усулҳои манфиатовари кишту парвариш ҳосили дилхоҳ ба даст биёранд ва дар таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва дар маҷмӯъ барои таъмини яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми муносиб дошта бошанд. ёдовар мегардем ки ин лаҳза суҳбати мо буд бо сардори сарраёсати кишоварзии вилояти хатлон ҳасанзода баҳодур. бо фарорасии фасли баҳор омодагии кишоварзон барои роҳандозии кишти баҳорӣ зиёд мегардад. барои дар сатҳи баланд гузарондани ин тадбир дар 9 ҷомоати деҳоти ноҳияи Данғара мутахассисон техника ва мошиналотҳои кишоварзиро аз санҷиш гузаронида кишти баҳорӣ омода карданд. маълумоти бештар дар гузориши Салоҳиддин Неъмат. яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳаи кишоварзӣ мебошад ки имрӯз таъмини ҳадафи стратегии ҳукумат яъне амнияти озуқавории мамлакат, таъмини сокинон бо ҷои кор, содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва воридоти андоз ба буҷети давлат асосан аз он вобаста мебошад. рушди ин соҳа аз мавҷуд ва омодагии техника вобастагӣ дорад ки ҳамасола дар оғози мавсими киштукори баҳорӣ ҳамагуна техникаву мошиналоти кишоварзӣ дар хатти тайёрӣ гузошта шуда аз муоинаи мутахассисони соҳа гузаронида мешавад. дар ноҳияи Данғара ин чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷониба ташкил гардид. масъулин ва дигар мутахассисони соҳа аз ин намоишгоҳ дида намуда барои пурра тайёр намудани ҳама гуна техникаи кишоварзӣ ба мавсими кишти имсола ба деҳқонон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ноҳияи Данғара аз миқдори умумӣ 567 адад техникаҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ 467 адади он коршоян буда 26 адади он техникаҳои тасмачархи шудгоркунанда мебошанд. аз 71 адад техникаҳои байниқаторӣ 66 тои онҳо омодаи кор буда аз 454 адад техникаҳои нақлиётӣ 373 тои онҳо ба кишти имсолаи баҳорӣ омода мебошанд. тухми поша ки олоти муҳим дар мавсими кишт маҳсуб меёбад дар хоҷагиҳои ноҳия 67 адад мебошанд ва 51 тои онҳо аз ҷониби механизаторон таъмиру тармим гардида дар хатти тайёрӣ қарор доранд. баъд аз муоина ва тамошои техникаҳои кишоварзӣ масъулин бо барзгарон вохӯрии судманд доир намуда ба онҳо барои сари вақт ва босифат кишт намудани зироатҳои баҳорӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар охир ба механизаторони пешқадам ва деҳқононе ки дар ин намоишгоҳ омодагии хуби худро нишон доданд бо тӯҳфаву ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара сарфароз гардиданд. Салоҳиддин Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, ахбор. дар идомаи ҳамин мавзӯъ дар шаҳри Кониболом тадбирҳои омодагӣ ба мавсими нави кишту кор вусъат дода мешавад. кишоварзон талош доранд ки ҳар қитъа заминро самаранок истифода намуда ба фаровонҳосилӣ замина гузоранд. гузориши Собир Айюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. истифодаи мақсадноку оқилонаи замин яке аз ҳадафҳои асосии аҳли хоҷагидорону кишоварзони шаҳри Конибодом ба ҳисоб рафта дар ин раванд тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. кишоварзон бо истифода аз таҷриба, обу замин ва тухмиҳои хусифат ба ҳосилнокии пурбаракати мавсими нав заминаи боэътимод мегузоранд. дар натиҷаи чунин тадбирандешиҳо вазъи таъминоти заминҳои кишоварзӣ бо об беҳтар гардида имкон фароҳам омад ки дар замин
заминҳо сари вақт яхобдиҳӣ ва обмонии захиравӣ гузаронида шавад, зеро деҳқонон хуб медонанд ки бо анҷоми ин тадбири муҳими агротехникӣ метавонанд ба захиракунии намӣ, нест кардани ҳашароту зараррасонҳо, баландбардоштани ҳосилхезии замин, ба даст овардани маҳсулоти босифат ва меваҳои лазизу шаҳдбор замина гузоранд. дар шаҳри Конибодом 9244 гектар замини кора мавҷуд буда, деҳқонони шаҳр нақша доранд ки соли равон дар майдони 7878 гектар кишти баҳориро анҷом диҳанд. аз ҷумла дар майдони 170 гектар кишти картошки барвақтӣ ба нақша гирифта шуда, деҳқонон ҷиҳати рӯёнидани ҳосили баланд ҷаҳду талош меварзанд. бо ин мақсад тухми хушсифат захира гардида, бо мақсади баландбардоштани ҳосилнокӣ ҳатман қоидаҳои агротехникӣ риоя мегардад, то дар муҳлатҳои оптималӣ кишти баҳорӣ анҷом дода шавад. маҳз истифодаи мақсадноку оқилонии заминҳо боиси фаровонии бозори истеъмолӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат мегардад. кишти картошка дар ҳама ҷамоатҳо давом дорад. киштикор саршудагӣ то 1 марта мо ба анҷом расонданамо дар кор, чунки ҷойҳои мо, релефҳои мо ҳамин картошка барвақтӣ ва мутобиқ аст. ҳаво гарм шуда биравад, дар шаҳри мо, хоҷагоҳи шаҳри монда, картошка ҳосилаш кам мешавад. воқеан истифодаи оқилонаву самараноки замин дар баробари фаровонии бозорҳо ва маҳсулоти кишоварзӣ ба иқтисоди ҳар оила манфиати бештар мебахшад. бо дарки ҳамин муҳимият, деҳқонон пурсамар меҳнат намуда аз кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ ҳосили фаровон мерӯёнанд. ҷиҳати захира, парвариш, коркарду истеҳсоли картошкаи хушсифат ва обёрӣ намудани заминҳои киштшаванда дар ноҳияи Деваштич чораҳои зарурӣ андешида шудааст. ҳамасола бо фаро расидани мавсими кишт, кишоварзон ба кишти картошкаҳои гуногун навъу сермаҳсул машғул гардида аз тавсия ва таҷрибаи пешқадами олимони соҳа истифода мекунанд. маълумоти бештар дар таҳияи Фирдавс Умаров. ноҳияи Деваштич яке аз ноҳияҳои калонтарини кишоварзии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, кишоварзони асил ҳамасола ҷиҳати ба кор андохтани заминҳои бекорхобидаву аз гардиши кишоварзӣ баромада, обёрӣ намудани заминҳои лалмӣ тавассути кофтаву мавриди истифода қарор додани чоҳҳои амудӣ, рушд бахшидани барномаҳои мухталифи амалкунандаи кишоварзӣ, парвариш, коркард ва истеҳсоли картошкаҳои сермаҳсулу хушсифат аз тамоми имконоти мавҷуда самаранок истифода мебаранд. нахуст ҳайати гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳолати захираи картошка дар хоҷагии деҳқонии меҳнатободи ҷамоати деҳоти ваҳдат дидан намуданд. феълан дар хоҷагии мазкур ҳудуди 90 тонна захираи картошка мавҷуд буда, аз он 70 тонна картошкаи нави хӯрока ва 20 тонна картошкаи тухмӣ ба ҳисоб меравад. тавре роҳбари хоҷагии деҳқонӣ иброз дошт, ҳамасола дар майдони 80 гектар замини хоҷагӣ кишту парвариши картошкаҳои сермаҳсул роҳандозӣ гардида, талаботи бозори истеъмолӣ қонеъ гардонида мешавад. инчунин таъкид гардид ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ваҳдат наздики 70 чоҳи обкашӣ мавҷуд буда, мушкилоти оби полезӣ дар ҷамоати деҳоти мазкур ҳалли хешро пайдо кардааст. боиси зикр аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Деваштич ба хоҷагидорони ҷамоати деҳоти ваҳдат қубурҳои пластикии қутрашон 400 мм дастрас гардида, феълан сокинон нияти обёрӣ намудани майдони беш аз 480 гектар заминро доранд. хатти интиқоли об 12 километрро ташкил дода, баъди анҷоми корҳо ба мавзеъҳои лалмӣ ва аз гардиши кишоварзӣ баромада кишти картошка доир карда мешавад. мавриди зикр аст ки имрӯз аввалин кишти картошкаи баҳорӣ дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ҳудуди деҳаи яхтани ноҳияи Деваштич гузаронида шуд. дар хоҷагии деҳқонии мазкур 5 гектар замин мавҷуд буда, кишоварзон бо истифода аз техникаҳои муосири кишоварзӣ ба кишти картошка шуғл варзиданд. таъкид гардид ки саҳми хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Деваштич дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва фаровонҳосилии картошка хеле хуб арзёбӣ гардида, дар ин раванд ба кишоварзон ҷиҳати маҳсулнокӣ ва хушсифат истеҳсол гардидани картошка маслиҳатҳои муфиду судбахш дода шуд. зимни сафари гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии ноҳияи Деваштич машварати корӣ сурат гирифт. дар ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 39 миллиард сомонӣ соли 2019 ба 73 миллиард сомонӣ дар соли 2024 расидааст. аз ин хотир асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки бо дар назардошти вазъи ҷаҳони имрӯза, тағйирёбии иқлим, хусусан камобӣ ва
рушдсолиҳои пайҳам дар бисёр кишварҳои дунё, болоравии нархи маводи ғизоӣ дар ҷаҳон ва таъсири манфии омилҳои зикршуда ба бозори истеъмолӣ тамоми имкониятҳо ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ сафарбар карда шавад. дар ин раванд масъулину мутахассисон ва кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи девашиш имконоти бештар дошта минбаъд низ тамоми кӯшишу ғайрати хешро ҷиҳати таъмин намудани амнияти бехатари озуқавории аҳолии мамлакат равона месозанд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи деваштиш, Ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо мақсади сарсабзу хӯрамгардонии маҳал тадбирҳои кабуди зоркунӣ ҷараён дорад. сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу сояафкан ва гулу бутаҳои ороишӣ мешинонанд. гузориши Олим Носирзода. иҷрои барзиёди нақшаи ниҳолшинонӣ дар мавсими соли ҷорӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ аз тарзи дурусти роҳандозӣ ва амалисозии нақшаву ҳадафҳои сабзу хӯрамгардонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия, инчунин дарки масъулияту фаъолнокии сокинони маҳаллӣ ва саҳмгузориҳои кормандони касбу кори гуногун мебошад. дар заминаи тақвият бахшидани ободониву бунёдкориҳо ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия дар асоси нақшачорабиниҳои таҳия гардида тадбирҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ мунтазам амалӣ карда мешавад. ин навбат шурӯъ аз даромадгоҳ дар ҷамоати шаҳраки Москваи ноҳия, шафати роҳҳои автомобилгард, кӯчаву маҳаллаҳо ва атрофи муассисаҳо бо ҷалби кормандони ташкилоту идораҳои гуногуни ноҳия ҳашари дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ баргузор карда шуд. дар ин тадбири экологӣ наздики 300 бех ниҳоли сояафкани чинор шинонида шуда, ба ин васила дар ободиву зебогардонии ноҳия саҳмгузорӣ намуданд. тибқи маълумот дар мавсими соли ҷорӣ шинонидани 22 000 бех ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан ва мевадиҳанда, инчунин 550 000 бех гулу бутаҳои ороишӣ дар ноҳия нақшагузорӣ шудааст. токунун дар натиҷаи вусъати тадбирҳои ободониву сабзу хӯрамгардонӣ нақша барзиёд иҷро гардида, беш аз 28 000 бех ниҳолони гуногун шинонида шуда, ҳамзамон корҳо дар ин самт ҷараён дорад. раванди ҳамасолаи татбиқи чунин ҳадафҳои созанда дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия то рафт ҷиҳати ободониву сарсабзии диёр зебогии хос зам намуда, инчунин барои сайру фароғати сокинону меҳмонон низ дар кӯчаву хиёбон, гулгашту боғҳои фарҳангии ноҳия фазои муаттару шароити мусоидро фароҳам овардааст. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Ахбор. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва арзёбии илмии равандҳои криосфера баргузор гардид. гузориши Зайнолобуддин Саломиддин. дар конферанс доираи васеи олимону донишмандон, муҳаққиқон ва омӯзгорон иштирок намуданд. зимни баргузории ҳамоиш таъкид гардид ки яке аз муҳимтарин масъалаҳои ҷаҳонӣ вобаста ба экосистемаи табиат ин масъалаи об ва ҳифзи пиряхҳо мебошад. пиряхҳо неъмати бебаҳо ва яке аз манбаъҳои асосии захираҳои об ба ҳисоб рафта, нақши онҳо дар таъмини кишварҳои дунё бо об ва сероб гардидани дарёҳо муҳим аст. мақсад аз баргузории чорабинӣ баррасии мушкилоти глобалӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба пиряхҳо ва криосфера дар минтақа, баррасии ҳолати кунунӣ ва дурнамои тадқиқоти криосфера дар заминаи тағйирёбии иқлим, арзёбии илмии равандҳои криосфера дар таҳкими ҳамкорӣ дар сатҳи байналмилалӣ, пешниҳоди тавсеяҳо барои ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи устувори захираҳои обӣ, ҳифзи пиряхҳо, мониторинг ва таҳқиқоти илмии онҳо мебошад. баргузории конференсия барои муҳаққиқон, коршиносон ва намояндагони сохторҳои марбута бисёр муҳим буда. дар он баррасӣ ва табодули таҷриба оид ба таҳияи роҳҳои ҳалли илмӣ ва амалии ҳифзи пиряхҳо ва криосфераи минтақаи Осиёи марказӣ заминаи мусоид гузошт. ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъсиси бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таваҷҷӯҳро ба ҳифзу омӯзиши пиряхҳо дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ бештар намудааст. зеро аз ҳолати пиряхҳои Тоҷикистон вазъи таъминот бо об дар кишварҳои Осиёи марказӣ сахт вобастагӣ доранд. бо ин назардошт ба ҳифзу истифодаи илмию оқилонаи ин захираи беҳамто ҳамаи тарафҳо манфиатдору ҳавасманд бояд бошанд. дар кори ҳамоиш доир ба масъалаҳои гуногун марбут ба омӯзиши криосфера, дар амал татбиқ намудани ташаббусҳои пешвои миллат дар самти обу иқлим, пиряхҳо ва тағйирёбии иқлим суханронӣ намуданд.
ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа медиҳад. Ин аст ки дар соҳаи маориф 8 барномаи давлатӣ ва 2 стратегияи дарозмуддат татбиқ шуда истодааст. барномаҳои мазкур ба рушду инкишофи таълиму тарбия, амалигардонии ислоҳоти соҳа, дастгирии мактабу омӯзгор, нашри китобҳои дарсии нав ва такмили мазмуну мундариҷаи таҳсилот мусоидат менамоянд. Ҳамчунин бо ин мақсад дар соҳаи 11 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 4,6 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. ҳоло ҳамкорамон Далери Бозор аз маркази шаҳри Панҷакент мустақиман бо мо дар тамос аст ва бо ҳамсӯҳбати худ ин матлабро матраҳ мекунанд. Далер, мегуфтед ки соҳаи маориф дар шаҳри Панҷакент дар замони соҳибистиқлолӣ ба кадом дастовардҳо ноил шудааст ва бунёди муассисаҳои томактабӣ дар ин шаҳр дар кадом сатҳ ҳаст? Марҳамат Далер. Ташаккур. воқеан ҳам маориф яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад ва маҳз ин аст ки пайваста аз ҷониби ҳукумати кишвар ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. ин таваҷҷӯҳ бо бунёди ҳамаи гуна муассисаҳои наву замонавӣ ва таъмиру таҷдиди муассисаҳои дигар ба амал оварда мешавад. ҳоло вобаста ба дастовардҳои соҳаи маорифи шаҳри Панҷакент суҳбате дорем бо Мақсатулло Усмонзода, мудири шуъбаи маорифи шаҳри Панҷакент. лутфан мегуфтед ки шуъбаи маорифи шаҳри Панҷакент дар замони соҳибистиқлолӣ ба кадом дастовардҳо ноил гардидааст? ташаккур. имрӯзҳо бо дастгириҳои маорифпарварона ва хиратмандони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифи кишвар рӯ ба беҳбудӣ нёдааст ва соҳаи маорифи шаҳри Панҷакент яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор меравад. дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 138 муассисаи таълимӣ кору фаъолият мекунанд ки аз инҳо як адад муассисаи хусусӣ, 2 литсей, 1 гимназия мебошанд ва инчунин 122 адад муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ ва 12 адад муассисаи таҳсилоти асосӣ кору фаъолият доранд. шумори умумии хонандагони шаҳру деҳоти Панҷакент 72231 нафарро ташкил медиҳад ки ба инҳо 3884 нафар омӯзгорон сабақ меомӯзанд. шумори омӯзгорони маълумоти олидошта дар соли хониши 2024-2025 2325 нафарро ташкил медиҳад. дастовардҳои соҳаи маориф дар солҳои охир дар шаҳри бостонии Панҷакент хеле хуб мебошад. аз ҷумла бо иқдоми пешгирифти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шахсони саховатпешу хайрҳо имрӯзҳо дар шаҳри бостонии Панҷакент сохтумони биноҳои муассисаи таълимӣ, сохтумони синфхонаҳои иловагӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла дар соли равон дар ҷамъиятҳои деҳоти Моғиён, дар ҷамъияти деҳоти Суҷина, дар ҷамъияти деҳоти Саразм, дар ҷамъиятҳои деҳоти Лоиқ Шеалӣ, ҷамъияти деҳоти Рӯдакӣ бунёди синфхонаҳои иловагӣ ба тариқи ҳашар бахшида ба 1 сентябр рӯзи дониш ва 9 сентябр рӯзи истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон кушода ва истифода дода шуданд. инчунин бо дастгирии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокими давлати шаҳри Панҷакент имрӯз бунёди биноҳои муассисаи таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. имрӯзҳо дар ҷамъиятҳои деҳоти ёрӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 57 бунёди 14 адад синфхонаҳои иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 40 10 адад бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва инчунин бунёди майдончаҳои варзишӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ дар шаҳраки Сараз, муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 72, инчунин дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 39 ва инчунин дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 53 ва мактаби рақами 63 ҷамъияти деҳоти Амондара бунёди майдончаҳои варзишӣ идома дорад. таҳсилоти томактабӣ дар раванди инкишофи кӯтоҳ нақши ниҳоят муҳим дорад ва ин аст ки президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатишон ба маҷлиси олӣ ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид қайд намуданд ки дар 5 соли минбаъда дар кишвар 800 муассисаи томактабӣ бунёд карда шавад. мегуфтед ки имрӯзҳо дар шаҳри Панҷакент чанд муассисаи томактабӣ фаъолият мекунанд ва барои бунёди кӯдакистонҳо дар оянда чӣ нақшаҳо ба роҳ монда шудаанд? дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 20 муассисаи томактабӣ кору фаъолият мекунанд ки аз инҳо 12 муассисаи давлатӣ, 2 адад дар назди корхонаҳои ташкилот ва 6 адад муассисаи хусусӣ кору фаъолият мекунанд. шумори умумии кӯдакон дар муассисаҳои томактабии шаҳри Панҷакент 3884 нафар ба таълим фаро гирифта шуданд ва инчунин ба ғайр аз муассисаҳои томактабӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент таълими яъне инкишофи кӯдак ба роҳ монда шудааст дар 89 гурӯҳ ки бар онҳо 2084 нафар
کودکان به تعلیم فرا گرفته شدند و چقدر که ما شما واقف هستیم در سنه 28 دکتر بعد از پیام پیشوای معظم ملت یعنی در تمام موضع‌های اهالینشین در تمام دهه‌ها بنیاد مؤسسه تا مکتبی به نقشه گرفته شده است و خوشبختانه امروز در شهر بوستانی پنجکین در جماعت‌های دهات علاقه ما 15 عدد ساختمان بنای کودکستان رو به نقشه گرفتیم و نیت داریم تا جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان این نقشه رو خوب عملی به راه مانیم. ما گفتید که تحصیلات تا مکتبی در انکشاف منبع کودک چی نقش دارد؟ البته تحصیلات تا مکتبی در انکشاف منبع کودک نقش خیلی خوب به راه مانده میتواند. ما از آن به خلاصه آمدیم که کودکی که در مؤسسه تا مکتبی به تعلیم فرا گرفته شده است البته علاقه وقتی به صنف یک میاد آماده است از آن کودکانی که در خانه تربیت گرفتند و خیلی خوب نقش کلیدی دارد و آن کودکانی که در کودکستان تربیت گرفتند امروز علاقه در مؤسسه وقتی که بار اول میآیند علاقه اونها آماده هستند. بینندگان عزیز یادآور میشویم که صحبت داشتیم با مدیر شعبه معارف شهر پنجکین مقصدالله عثمانزاده دایر به دستاوردهای سوهای معارف شهر پنجکین در زمان صاحب استقلالی و همین گونه نقشه‌ها در راه بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی. در لیسه کسبی تکنیکی ناحیه تاجیک‌آباد شرایط خوبی علم و هنرآموزی فراهم بوده آموزگاران صاحب تجربه به خوانندگان درس و هنر می‌آموزانند. بنای تعلیمی مؤسسه سه آشانه بوده آن دارای خوابگاه برای 180 نفر میباشد. گزارشی ایدیگوری محمود در این خصوص. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه تاجیک‌آباد جهت آماده کردن کسب‌های رقابت‌پذیر بازار مهنت برای کسب‌آموزان تدبیرهای ضروری راه‌اندازی شده ایستاده است. لیسه کسبی تکنیکی ناحیه تاجیک‌آباد یکی از کلانترین مؤسسه کسب‌آموزی در منطقه رشت به شمار رفته. دوام 59 آن بیش از 17,000 نفر این مکان کسب و هنرآموزی را از روی اختصاص‌های گوناگون ختم کرده در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه و منطقه کار کرده ایستادند. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتر کسب‌آموزان و فراهم آوردن شرایط تحصیل آنها در مرکز ناحیه سالهای صاحب استقلالی بنای تعلیمی سیاشانه و خوابگاه چهارشانه برای زیست کسب‌آموزان را ساخته به استفاده دادند تا در این مکان کسب‌آموزی برای جوانان تمام شرایط‌ها مهیا کرده شود. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه تاجیک‌آباد از روی 4 اختصاصی 154 نفر کسب‌آموز به تحصیل فرا گرفته شده است. در این مؤسسه صنفخانه‌های کشاد و برهوا، خوابگاه، آشخانه و دیگر واسطه‌های ضروری مهیا می‌باشند تا کسب‌آموزان کسب‌های پیشه کرده خود را وابسته به طلبات بازار مهنت پورا از خود نمایند. سال گذشته این مکان کسب‌آموزی را 68 نفر خواننده از روی اختصاص‌های گوناگون ختم کرده. از این شماره 25 نفری آنها با مؤسسه‌های تحصیلات عالی داخل شده، 44 نفری دیگر در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق با جای کاری دائمی تامین کرده شدند. از حساب کورس‌های کوتاه مدت دوام 9 ماه سال جاری 2 گروه عبارت از 30 نفر هنرآموز از روی اختصاص‌های کسب‌های طلبات بازار مهنت صاحب کسب شدند. در دوره برنامه‌های پیش‌بینی شده طی سال‌های آخر بازار مادی تکنیکی لیسه خیلی هم بهتر گردیده. صنفخانه و کابینت‌های فنی با تکنولوژی معاصر از قبیل کامپیوتر، دستگاه‌های الکترونی و دیگر واسطه‌های تعلیمی پورا تامین کرده شدند. موجود بودن بناهای تعلیمی، اتاقهای فنی و دیگر واسطه‌های عیانی امکان می‌دهد تا کسب‌آموزان برنامه‌های تعلیمی را با پورگی از خود نموده صاحب کسب‌های طلبات بازاری مهنت شوند. در برابر این برای گذرانیدن درس‌های عملی وابسته به اختصاص‌های عمل کننده تکنیک‌های گوناگون تمغه و دیگر تجهیزات‌های کشاورزی موجود میباشد تا کسب‌آموزان نازکی‌های تکنیک‌ها را از بر نمایند. در صنفخانه دوزندگی باشد 15 نفر دختران از آموزگاران صاحب کسب هنرهای دوزندگی، شیوری، گلدوزی و دیگر کسب و هنرها را آموخته ایستادند.
طول یک سال میشد که در اینجا به کسب دوزندگی مشغول هستم و در پروژه چیل تحصیل میکنم. ما در اینجا به کسب دوزندگی مشغول هستیم. در اینجا پورا کردن شکل‌های دوختنی لباس‌ها را و اینچنین طرز استفاده بردن ماشین‌ها را از خود کرده ایم. در آینده مقصد دارم که کسب دوزندگی را خوبتر و بهتر آموخته بر خلق خود خدمت خود را برسانم. همساله وابسته به طلبات بازار مهنت و خواهش کسب آموزان آموزش اختصاص‌های نو براهمانده می شود، زیرا بدین وسیله شماره داوطلبان بیشتر گردیده اهل آموزگاران این مکان هنرآموزی رسالت خود را در نزد خلق وطن با آماده کردن کادرهای بلند اختصاص اجرا نمایند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. با مقصد گرامی داشته ارزش‌های اصیل فرهنگی ملت تاجیک و ترغیب لباس‌های ملی چکاندوزی و گلدوزی در شهر استرافشان دوره شهری فستیوال آزمون جمهوریوی صد رنگ چکان دایر گردید. گزارش فردوس عمروف. امروز شهر استرافشان به خود قبای ادانه باور کرده است، زیرا در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج جمهوریوی هنرهای مردمی شهر استرافشان دور شهری فستیوال آزمون جمهوریوی صد رنگ چکان برگزار گردید که در آن بانوان و گلدختران چیردست و طراحان و هنرمندان 10 جماعت دهات و 22 کمیته محله فعالانه شرکت ورزیدند. با مقصد حفظ میراث فرهنگی، ترغیب لباس‌های ملی، بخشیدن صفتی تازه به استحصال متاع‌های گوناگون ملی از قبیل چکن و چکندوزی، اطلس و ادرس‌بافی، سوزنی‌دوزی و گلدوزی، اینچنین در عرصه جهان معرفی نمودن هنر و صنعت پرغناوت ملت تاجیک طبق طلبات نظامنامه جمهوریوی در شهر استرافشان دور شهری فستیوال آزمون صد رنگ چکان دایر گردید که در آن هنرمندان 10 جماعت دهات، 22 کمیته محله و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی جمهوریوی کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان شرکتی فعالانه داشتند. هدف از برگزاری فستیوال آزمون مذکور قبل از همه دستگیری هنرمندان، دریافت استعدادهای اصیل در سمت ترغیب لباسهای ملی، بلند برداشتن احساس وطندوستی و خویشتنشناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و مردمی، معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک و حفظ میراث فرهنگ بشریت معنی داد می‌گردد. باعث ذکر است که در آغاز چهاربینی فرهنگی تحت عنوان چکن افتخار تاجیکان از جانب دانشجویان کالج جمهوریوی هنرهای مردمی شهر استرافشان برنامه رنگین تئاتر کنانیده شده نمایش داده شد. قید کردن به مورد است که فستیوال آزمون از روی 6 نامیناسیا نمایش سر و لباس‌های قدیمی چکن، لباس‌های کودکانه، روزمره، مراسمی، عیدانه، رسمی و سوزنی به طور وسیع و هنر والای طراحی به معرض تماشا گذاشته شد. در کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان 10 گروه طراحی فعالیت میکند که محصول کار دانشجویان امروز در این آزمون بهای بلند داده شد. من بعد ما هنرمندان، آموزگاران کوشش به خرج می‌دهیم که صنعت ملی تاجیکان را، هنر قدیمی خویش را به جهانیان معرفی نماییم. باعث خوشنودی است که بعد برآخت میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل گردیدن آش پلو و نوروز، لباس قدیمی چکن نیز از جانب اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو برآخت میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد کرده شد. فستیوال صد رنگ چکن نیز به خاطر حفظ و گرامی داشتن میراث گرانبهای خلق تاجیک تأسیس داده شده. مقام و منزلت چکن و چکندوزی، اطلس و ادرس‌بافی در عموم هنر طراحی رشد و نگاه داشته می شود. در انتها از جانب کمیسیه تدارکات و هیئت حکمان آزمون بهترین ها معین و با دیپلم و تحفه های پرقیمت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان قدردانی گردیده. در این راستا نیز شخصان تشبسکاری که در فستیوال شرکت فعالانه داشتند با دیپلم و تحفه های خاطروی سرفراز گردانده شدند. مورد تذکر است که غالبان دور شهری فستیوال آزمون جمهوریوی صد رنگ چکن حقوق در دور ولایتی شرکت کردن را نیز پیدا نمودند. فردوس عمروف، مزبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهر استرافشان، اخبار. ҳамасола дар тоҷикистон дар мавсими баҳору тобистон обшавӣ бо шиддати барфу пиряхо ва бориши зиёд боиси обхезӣ, омадани ярч ва сел мегардад ки ба маҳалҳои аҳолинишин ва иншооти хоҷагии халқ зарари калон мерасонад. бо ҳамин мақсад дар ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ ки аз ҳудуди он дарёи элок мегузарад ҳашари дастаҷамъии роҳандозӣ гардида соҳили дарё бо истифода аз имконоти мавҷуда мустаҳкам ва бехатар гардонида шуд. гузориш дар ин хусус.
бо мақсади бартарафсозӣ ва пешгирии офатҳои табиӣ ва амалӣ намудани тадбирҳои соилмустаҳкамкунӣ беш аз 1 моҳ мешавад ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ ки дарёи элоб мегузарад ҳашари дастаҷамъӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ баргузор гардид. дар ин мавзеъ бо ҷалби техникаву механизмҳои корӣ ҷиҳати мустаҳкам намудани соҳили дарёҳо ва селпартовҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. дар асоси дастури супоришҳои муҳтарам ҷаноби олӣ барои пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода баҳори соли 2025 дар ноҳияи рӯдакӣ дар дарёи илоб дар минтақаҳои хавфнок корҳои пешгирикунанда рафта истодааст. айни ҳол имрӯз мо бо 4 техникаи дар минтақаи хавфноки дарёи илоб кору фаъолият намуда истодаем. маврид ба зикр аст ки ҳамасола дар тоҷикистон дар мавсими баҳору тобистон обшавии бо шиддати барфу пиряхҳо ва бориши зиёд боиси обхезӣ омадани ярҷ ва сел мегардад ки ба маҳалҳои аҳолинишин ва иншооти хоҷагии халқ зарари калон мерасонад. аз ин рӯ иқдоми пешгирифтаи ноҳия ва сокинон ҷиҳати пешгирӣ намудани хавфи офатҳои табиӣ бисёр ҳам муҳиму саривақтӣ мебошад. гурӯҳҳои корӣ ташкил гардида дар қитъаҳои муайян фаъолияти худро бисёр ҳам хуб анҷом дода хоку гил ва сангу шағали дар натиҷаи бориши борону сел ҷамъшударо аз дохили каналу дарёҳо ва ҷӯйборҳои кӯчаву маҳаллаҳо тавассути техникаҳои пуриқтидори корӣ тоза намуда хавфи офатҳои табииро барои давраи оянда аз ин қитъаҳо бартараф менамоянд. натиҷаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳукумати мамлакат нисбат ба сокинон аст ки имрӯз тамоми имконот ва иқтидори зарурӣ ба рафъи хатари офатҳои табиӣ ва таъмини осоиштагии мардум равона гардида дар мавзеъҳои хавфнок корҳои соилмустаҳкамнамоӣ ва бартарафсозӣ бо маром идома доранд. вусъати корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ноҳияи Фархор бо истифодаи техникаву механизмҳои зарурӣ бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулода ва риояи қоидаҳои бехатарӣ дар рӯзҳои боронӣ масъулини ноҳия дар мавзеъҳои муайян соҳили дарёву каналҳои обгузарро бо инобати қоидаҳои хос мустаҳкам менамоянд. шарҳи мавзӯъ дар гузариши Анваршоҳ Саидализода. бо мақсади пешгирӣ аз сар задани ҳолатҳои фавқулода имрӯзҳо дар мавзеъҳои хавфноки ноҳияи Фархор корҳои соилмустаҳкамкунӣ ҷараён дорад. дар ин тадбир намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ инчунин тамоми қувва ва воситаҳои зернизомӣ сафарбар гардиданд. иттилоъ дода шуд ки дар ҳудуди ноҳия 24 мавзеъи хавфнок мавҷуд аст ки ҳамасола дар мавсими боронгариҳо сатҳи оби дарё ва соҳиҳо баланд гардида соҳилҳоро рахна менамоянд ки ба хоҷагии халқи ноҳия хисороти зиёд мерасонад. бо ин дар назар дошт дар навбати аввал таъмиру барқарорсозии чунин мавзеъҳо зарур шуморида шуд. дар ҳудуди ноҳияи Фархор 24 мавзеъ осебпазир ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 6 мавзеъ осебпазири аввалин дараҷа мебошад. яке аз онҳо дарёи Сурхоб деҳаи Сомонёни ҷамоати деҳоти Зафар мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Сомонёни ҷамоати деҳоти Зафар корҳои соҳилбандӣ бо марҳум рафта истодааст. дар ин корҳои соҳилбандӣ тамоми техникаҳои муҳандисӣ сафарбар шуда бо ҷалби техникаҳо қувва воситаҳои низомии зернизомҳои вазифавии низоми ягона тахтасангҳо ва ҳани бетонӣ хобонда истодаем. воқеан ҳар сол дар мавсими баҳору тобистон обшавӣ бо шиддати барфу пиряхҳо ва боришоти зиёд боиси обхезӣ ярҷ ва омадани сел шуда дар натиҷа ба иншоотҳои муҳими хоҷагии халқ зарар мерасонад. бобати назорати доимӣ ва ба танзим даровардани маҷрои дарёҳо гузаронидани корҳои соилмустаҳкамкунӣ ва тоза намудани соҳиҳо бо мақсади пешгирӣ намудани хавфи селу обхезиҳо ва бартарафсозии соҳиҳои харобгарида аз ҷониби масъулини идораҳои дахлдор тадбирҳои сарвақтӣ амалӣ карда мешаванд. таври масъулон ёдовар шуданд моҳи майи соли 1998 бар асари боронҳои шадид маҷрои оби дарёи Сурхоб ки аз деҳаи Сомонёни ҷамоати деҳоти Зафари ноҳияи Фархор мегузарад баланд шуда офати табиӣ ба амал омада буд ки чандин манзилҳои иstiqomatии сокинон ва роҳҳои кӯчаву маҳаллаҳо вайрону валангор гардид. маҳз бо мақсади пешгирӣ аз чунин паёмадҳои манфӣ масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ қувва ва воситаҳои зернизомӣ ин тадбирро ба роҳ монданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда баҳри пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои нохуши табиӣ пайваста чораҳои амалӣ меандешад. Анваршоҳ Саидализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор.
در شتات تگزاس شتات‌های متحده آمریکا پنجشنبه بیماری سرخچه به خود گرفته شد. با معلومات کارشناسان از آغاز سال روان تا کنون در منطقه‌های گوناگون شتات مذکور 93 حالت سیرایت‌شوی ساکنان با این بیماری ثبت گردیده است که اکثر آنها کودکان میباشند. در شهر امدرمانی سودان هواپیمای حربی به فلاکت دچار گردید. بر اثر این حادثه 46 نفر به هلاکت رسیده، 10 کسی دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. در چیلی کنده شدن ناقل‌های بلندشدتی برق کشوری مذکور را به شب تبدیل داد. در مجموع بیش از 19 میلیون نفر از استفاده برق محروم ماندند. حالتی پیش آمده باعث قطع شدن حرکت مترو در پایتخت چیلی شد. همچنین از کار ماندن چراغک‌های راهنما در شاهراه‌ها سبب رخ دادن صدها صدمه و تنبشوی ماشین در راه‌ها گردید. وابسته به قطع گردن نیروی برق در کشوری مذکور حالت فوق‌العاده اعلام کرده شده است. سبب قطع گردن نیروی برق در کنده شدن خط‌های بلندشدتی نیروی برق در شمال کشور ارزیابی می‌گردد. کارمندان خدمات داخلدار برای برقرار نمودن خط انتقال نیروی برق سفربر کرده شدند. در штати Техаси ایالات متحده آمریکا پنجشنبه بیماری سرخچه به قید گرفته شد. با معلومات کارشناسان از آغاز سال روان تا کنون در منطقه‌های گوناگون شتات مذکور 93 حالت سیرایت‌شوی آدمان با این بیماری ثبت گردیده است که اکثر آنها کودکان میباشند. اوج گرفتن بیماری سرخچه در منطقه گینز به قید گرفته شده است که در آن سطح امکانی پست است. موافق معلومات کارشناسان سال خونشی گذشته تنها 80% کودکان سنی تا مکتبی در این شهر واکسینه ضد سرخچه را گرفتند. در برابر این برای حفظ و پیشگیری پنجشنبه سیرایت این نشان داد باید نه کمتر از 95% را تشکیل دهد. مقامداران محلی برای مبارزه بر ضد این بیماری نقطه‌های امکانی و آزمایشگاه ایلوگی تأسیس دادند. در مجموع در کشور 285 حالت سیرایت‌یابی به قید گرفته شده است. در قسم شمال و شرقی جمهوری فدراتیوی آلمان تیرپرانی به وقوع پیوست که باعث زخمی شدن چند نفر گردید. طبق اطلاع کارمندان مقامات پلیس سلاح به دست نامعلوم در نزد بینای دادگاه شهر بیلفلد جانب آدمان از یراق آتش گشوده بعدا به سمت نامعلوم فرار کرده است. ماموران پلیس اطراف حادثه را محاصره کرده برای دستگیر نمودن سلاح به دست عملیات می‌گذرانند. در شهر امدرمانی سودان هواپیمای حربی به فلاکت دچار گردید. بر اثر حادثه 46 نفر به هلاکت رسیده، 10 کسی دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. در میان هلاک شدگان چند افسر عالی رتبه نیز هست. از روی معلومات رسیده طیاره حربی از پایگاه نظامیان پرواز کرده پس از سپری شدن چند دقیقه آتش گرفته یک بار به بالای بناهای استقامتی سقوط کرده است. همچنین در پای سقوط طیاره چند بنای استقامتی آتش گرفته خراب شدند. موافق معلومات پیشکی سبب به فلاکت دچار گردیدن هواپیمای حربی در سر زدن نقصان تکنیکی ارزیابی می‌گردد. برای معین نمودن سبب‌های سقوط کردن طیاره حربی کمیسیه مخصوص تأسیس داده می‌شود. فروش ماشین‌های برقی شرکت تسلا در ماه ینور سال روان در اروپا 45% کاهش یافت. ماه گذشته شرکت مذکور قریب 10,000 نقلیات برقی را استحصال کرد که این نسبت به ماه ینور سال 2024 دو برابر کمتر است. کارشناسان سبب کاهش یافتن فروش ماشین‌های شرکت نقلیه‌سازی برقی تسلا را در رقابت شرکت‌های ماشین‌سازی برقی جمهوری مردمی چین و اروپا ربط می‌دهند. در شهر وحدت با مقصد ترغیب و جلب نمودن نورسان و جوانان با نمودهای گوناگون ورزش شرایط مساعد فراهم گردیده دوامی سالهای صاحب استقلالی در شهر مذکور دهها انشاءات ورزشی مورد استفاده قرار داده شده است. در جماعت دهات چوینگران این شهر با مقصد رشد ورزش فوتبال مسابقه عاید به فوتبال خرد برگزار گردید. گزارش همکارانمان. در شهر و ناحیه‌های مملکت با توجه از دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه ورزش سال تا سال رشد می‌نماید. با فراهم آوردن شرایط مناسب و بنیاد و مورد استفاده قرار دادن ده‌ها انشاءات ورزشی امروزها جلب جوانان و نورسان و کارمندان کسب و کار گوناگون در شهر وحدت به مشق و تمرین و سالمگردانی خیلی زیاد گردیده است. عین زمان در دهات و مرکز شهر نورسان و جوانان در رشته‌های گوناگون ساحه ورزش مشق و تمرین می‌نمایند. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و بخش کار با جوانان و ورزش شهر وحدت در حدود دهات چوینگران دوام یک ماه میان دسته‌های فوتبالباز دهه‌های حدود جماعت مسابقه خرد فوتبال تشکیل و راه‌اندازی کرده شد. در مسابقه خرد فوتبال که در دهات چوینگران شهر وحدت
доиру баргузор карда шуд. 16 дастаи варзишгарон аз ҳисоби наврасону ҷавонони деҳоти мазкур фаъолона ширкат варзиданд. ҳадаф аз доиру баргузор намудани мусобиқаи хурди футбол дар ҷамоати деҳоти чӯянгарони шаҳри ваҳдатро ташкилкунандагони мусобиқаи футбол василаи ба ҳамоӣ ва дӯстию рафоқат миёни наврасону ҷавонон ва бо ин васила дарёфти беҳтарин бозингарон ва беҳтарин дастаи футболбозон маънидод менамоянд. дар даври ҷамъбастии мусобиқа ғолибони даври аввал дастаҳои футболбози деҳаҳои лиҷак ва амоншайхӣ бо ҳам бозӣ намуданд. иттилоъ дода шуд ки таваҷҷӯҳ ва ҷалби наврасону ҷавонони шаҳри ваҳдат нисбат ба ин риштаи варзиш сол то сол зиёд гардидааст. аз ҳисоби беҳтарин бозингарон ва бо мақсади рушди соҳаи футбол имсол дар шаҳри ваҳдат дастаи футболбозони ваҳдати ваҳдат таъсис дода шуд. умед аст ки дастаи ваҳдати ваҳдат дар мусобиқаҳои калони варзишӣ баромад намуда оянда бо ғолибият ва дарёфти ҷойҳои намоён тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. дар ин рӯз ба ғолибони даври ҷамъбастии мусобиқаи варзишии футбол медалу сипоснома ва ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат ва ҷоми футбол супорида шуд. маҳмадалӣ абдукарим, Аюби Маҳмурод, Ваҳдат, Ахбор. бинандаҳои гиромӣ буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. саломату хонобод бимонед.